Dobrodošli ljudi u moj novi video. Dakle, snimam video Fortnite. Vi ćete mi jedan video, ako vidite i drugi, počeo sam ga uploadovat jer sam jučer pobjedio. Kako vam to već rekao, ne znam pojma, ali hajmo sad krenuti na igru. Ajde Ivana, Danjava ti. Ko ima vod? Sam zlatnu pušku, kuglu, nemam vod. Joj! Nema, ima samo kramp. Joj, roknuo sam ga. Možda ga vidiš. Evo ga. Ovo mora nosati uvijek likove. Da pokaž. Roknite ga. Pa ti mi napuzaš u mene. Ovamo ima nešto. Ovo nešto svetli što. Nemamo nekog dobića 162. Ova kugla. Ajme ljudi, što se ne... Joj, vamo je nešto sigurno bio. Šta ono radi ova kugla? Mati podnali pašli. Ništa puši. Aj, vamo na grada. Evo ga u gradu jedan. Kudna mi dva više. Nije. Ja vidim dva. Možete mi ljudi. Maršite, nas sutra maršite, koji pubira, ja maršimo ovaj koji foda. Ne vidim, gdje si? Je. Tako nešto uzeti. Evo ti riba Danja. Evo, prvo pojed ribu. Gotovo. Uzmi. Ko? Ja nisam. Ajmo ba, snajper. Joj, kak sam tu doći po snajpera, ode ja. Ako ću vamo na sada vidim. Ej, ja sam imao zlatnu šačmarku, pobjedio s njom, tako je bila je puna 145. Ja, dok nemam ona. Kalašnikov. Joj, sad Vamo imaju. Ja nemam snajpera. ja imam. Što radite? Pokamo ljude. Ne igramo s bavi rogi. Ja roknuo četvora. Rokate se negdje van zone. Ne rokamo se. U magli vam, evo ga gore, trčim prema liku. Ja počela. Za zalazak sunca. Stai
kako se opuška. Yes. Evo ga! U Šta nam kom? puška treba? On puška treba, ima novo metak. Nije ima 36 metaka. Ko puca? Neko je pucao, sad vam ima lik. Prosti ja sam stisnuo, stisnuo sam dugme. Opa. Bože, kako sam bilo sad puške. Treba neki snajper, je bio ovdje neki snajper? Hoću zonu, kud ide? Hoću, idemo u zonu. Opa. Aha. Šta je ovo bilo ovako? Kad si to prije ti izgrabio? Ja, ubilo boca. I uzeo boci. I sam očeo okunac. Šta ćemo graditi, šta raditi? A meni dalje me gore nego kad ja letim, nego tebi. Znaš zašto? Zašto? Zato što sad sam meni počeo zaleđavati. Voli kao ono neko koji se naputa. Ako listično ti na njega, u njega se ne puca. I ako je ono Fodo, ja znam kako on nosi puške. Ovdje neko bio sve popio. Mislim da moramo nastaviti u zonu. Pa ja. On uglavnom zlata. I gore. Ja se svaki put zaledim. Više od vas. Samo neko marsan šta? Ja malo vodi. Vidim lika ispred sebe. A gdje si ti? Ajmo kod mame Ivane ja. Idemo u zonu, ne idemo. Mi je pobjegao. Dva lika vidim Ja ne mogu ispred gdje sam sebe. se zaledio. To nam je slabi pun. Jao. Jao. Oluja me odnese. Ode ti ona. Oluja. Gdje je pobjegao? Ne znam, bilo je prosto likova sad. Ljudi, vidio sam ga. Evo lik bježi ispred mene. Vidio sam ga, ljudi. Jao, što ja mrzim kad mi se zaledi. Ja mrzim puno. Ležiš čovjek. Ajde, majmune. Ja ne mogu od ovog baš letiti. Pobjegao je vam u grad. U grad. Aha, u pumpu je pobjegao. Mogu ja to uraditi? Imam ja te te ideju. Puca. Pucam nešto što će raditi. Nemoj popšeć. Pa shvanta se da umre li. Daj vam ja kažem. Sad kaj još ja da ubiti. Nisam. Sad ćemo da vidimo s kim ga ubijemo. Trebro je A, nešto. trojica. Dobro, ti trojica. Ti tvoja trojica ubio si. Ota, stani. Da ti bacim je da jer me ovo nervira. Je sretan? Evo ti spužbi.
Hvala ti, ja. Mene to baš nervira. Tebe baš nervira. Ja ima ovdje ljubčasta puška, ne uzet ću ljubčastu pušku, mjesto službe, ne to. Čekaj. Što radi onaj sa mašinom? A ti si mi popio ljubčastu pušku. Ja sam prvi vidio. Prvi. Joj, vidio lika! Gdje? Prolazi kroz trgovinu. Joj, evo puca. Znam nešto što svijetla, nemam pojma šta. Vidite, evo. Ko je u kamionu? Ko ima neki kamion? U autima. A, evo ima ovdje u ovoj kući. A ovo je mesarci. Da moramo krenuti to. Moram. Sad krenuti. Ja se sakrt. Gdje si ti? Joj, našao lika, umjesto da se sakrim ja našao lika i rokam ga. Eto, majmune, roknuo sam te. Op. Ko puca na nas? Neko puca od nekog. Na ovom brdu 3 lika idu. 3 lika idu prema nama. Tri lika? Ja stojim iza stuba. Ne, sam te rok. Bravo, ja roknu šesterojicu, Danja. A Danja četverojicu. Eto ga. Znaš kako nam je dobar Fortnite. Ja sam siguran da ću pobijediti. Ja siguran, moram se izliječiti brzo. Moram ići za on. Da te baci medicinu. Imam, tim se moram pobjeći. Ja ću vidjeti. Sam se tu kraj mene. Liječim se. Ne ljuči, nosiš krampu. Kome treba vode? Meni treba, ali ja ne. Ne vidim te. Sačka, Ti ovaj domaćin. doći do tebe sad. I men treba. Stan. A, znam, tu sam vidio. Bacaj. Dobro. A znate zašto ja nemam vode? Puška, treba puška. Ja ovdje kroz jedan ulaz. Koji ja i dalje znamo gdje se ulazi. Stipe naše boje. Mislim da više nemamo prostora za zajebanje. Gdje? Koliko ja vam evo dobro. Ja ušao u zonu. Ej, a onaj naš hoću jedan grad. Ja znam što se odvaja. Ej, ona hoću tamo u neki grad. Gore ima neko na onom, popeo se gore na onom. Puca na nas. Nije dole. Gdje? Dole gore. Ako re... Joj, majmune. Vidim te po crveno. Eto te. Gdje? Aha. Blizu grma. Ima loma na ovom smeđu. Joj, roknuo sam sedmerojt. A ti peterojt. Ajmo se ljudi. Koliko ti dođe puta ne vidim da. Roknuo. Donio roknuo šesterojt. Ja sam Pusti tu to da se snima. Gdje smo? Evo Vika ispred mene. Aha.
Ne, lagujem mi igru. Mi bježi. Nije, nešto ne. Ima i ovdje toliko ljudi. Vama najviše ima je ovo trgovina Ulfinja. Vama su samo trgovine. A isto tako trgovine su kuće, ako niste znali. Ovdje živi krpjanac. Ovdje ima 100 ljudi. Ovo sad što ja moram popet gore. O, neko me je ranio. Ne mogu ja ništa. Nego me zezate. Majku, Danijela, smije. Nisi kod mene, nisam to ja. Dotrčite do mene. Ajmo otrka. Majke, drage, ja ne znam ko ovdje koga, ali nisam to ja. Kužem prema Evo mene. Kužem prema ja. Kužem, vidim te. Vidim te. Evo pa pobježe jedan nas. Da spasim Danila. Ih, ima tu još jedan. Evo mene neko roknuo. Nula, to. I uzela mi je krunu. Oj, mi je puška beznata. Oprosti. To nismo uspjeli spasiti. Gore sam ja pognuo, gore ima. Oj, ne, moram vas. Ja sam ubio 8 i jedan 7. Trojica, brate, Ja jedu. dvojice. Koliko je spet? Yes. Imate još jednog da ubijete i pobjede. Jao, Leo, dođi tate. Dođi. Dođi tate. Dođi tate. Gdje je lik? A, koga je? Taj stradu. Joj, mene. Jasno da ti je taj Evo ga, uvadi! ovom rijecija. Eto ga. Bravo! Bravo ekipa! Devet, jedan mak. Imam jedan i 9 asistencija, jao. Jao, jesmo ekipa, bravo! Joj, ovo je dobro. Kako sam uzeo, ne na kraju, jel'